Ori mukuru w'entebe ya katano abwa district ya Kazo Samuel Katugunda yashaba abashubuzi n'Abariisa kurekeraho kutambuza endwara y'ejo kurabira omubutare bw'amatungo. Ejo generetwa Abariisa abaine emico mibi. Omuriisa we nazo mu mwanya ayihamu ente kandi nagumanya ngu harimu endwara y'ejo azireta agita omukaye. Hati ekiza omukaye hatejo etandika kugenda. Omanyi tuyina ekizibu kya kibayita FMD naye ekirungi nnyo nti corporation gye tukolaganidde n'abasuubuzi n'abalimi namwe bamawulire results zibadde nnungi nti tugezeza kugikontrolinga. Katugunda najja ngu tubashubuzi bonka ngu hariho n'abamubembezi abari kurya enguzi bari kuhereza orusa hari ababiine ente zirwire orusa rw'okuzitambuza. Iwe umwe mukakaja abantu nibayihente kuyo umugore bazirabya bwamuranga reba banu banterera bwoma yananterera umujya kashe bazirabya bwamuranga basitwara baza kustwara kinshabo. So nani nshabangu ekikana ndahirukana cyo nagamba ekiri kugira ngo twatanise twena mukore nciko mwegesa abantu mugambira abashubuzi nicyo cyakwikishire twatanise twena kutubesere. Kazo ekarwajejwe 12 kandi egombora ya Kazo mu ruka rwa Kijuma negombora ya Burunga muri Kiguma nibyo byange binejo kandi bikingire. Imihanda yona eyiturukumanya ngo ni abasaka baneretera district ekizibu omukuretejwa yona twaza kugita hamani abo kubantu yenda kutanka gukora za patrol za buri izoba. Urukiko rw'erizoba ebyahinguzubwa nibyo biragenderweho kandi orahendekera joro kimwe naza kukoma emyaka mushanju. Gasha kwa Richard nahawe.